Kampana. Napalabas. Iti kaadda ni Mauro iti police station. Adda nadlaw daytoy asabali at ignay dagiti dua a pulis. Sabali tinagparik na ken kuana. Iso na panunot na nga agalerto laeng daytoy. Gapu iti sabali adjar dagiti na sao a pulis. Iti sabali a bangir. Aburido ni Senyor Pasito. Gapu iti napasamak iti maysa a bodega na apang iduldulinan da kadagiti igam. Iso ang nagbartek daytoy. Iti daytamet laeng akan ito. Naginumet da max ken dagiti kakadwa na iti hideout apang ururayan da iti sumarunumanen nga ibilin kadakwada ni Senyor Pasito. Nagsakit tinakam ni Max. Gapu iti panangdangran ken kuana ti amo na. Nang runa iti binalaagan na daytoy adakes ti mapasamak ken kuana. Iti maysa agundaway. Inawis da Alfon ken Maria ni Romana tapno ilibreda daytoy iti maysa a beauty salon. Itagagayem denggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Kampana! Manang Maria, sa di na tayo ni Romana. Apaya saan mo mutakadwari muar? Sumarsarunon, Alfon. Ni, abday tamat gaya man ni Romana. Nagpintas ni Romana. Oh, makitam, Alfon. Nagdakkel tinagbaliwan ni Romana. Ad-adda apim mintas. Alfon? Manang Maria? Pasensya kayo no nabayagan na karimwar. Romana, nagpintas ka? Ay, agyaman nak, Alfon. Oh, Alfon. Saan matun amapugsa ti panagkitam kin ni Romana? Ha? Ay na, Romana. Talaga nagpintas ka. Ado ti atiwam anapipintas abak nang. Ngam, napimpintas aklat tangom itisi ka. Wen, Manang Maria. Hoy, Alfon, anya ka kade. Ha? Anya ti mapaspasamakan ka. Nilatan Romana tikit kitam. Kwa. Tinasaya at siyak mo tita ti mga libre kada kayo. Intay mga nitinginginaan na restaurant. Okay. Sika ti makaamo, Alfon. Romana, umay kan. Asibayin ka mapanitilugan. Saanan, Alfon? Apay pa lang asibayan na kat kabaalak matimag na. Pagustuhan naklatan, Romana. Pabainan nakpailahan mat. Sige man laangan. Ale, mapantayin iti nakaiparadahan ti kotse. Mangan ka laang, Romana. Nagado apo tayo ti inorder ni Alfon para kada tayo. Wen, Manang Maria. Unay kalakit din aya, Romana. Imbagak maten saan kan amababain. Taaggagayam tayon. Saan ka din? Uwan mat ngamin, Romana. Ipasig mo lahat ng tibagim kada kami kani Manang Maria. Pasensya kayon, Alfon. Manang Maria. Sa anak ngamin ang nairuam iti kastoy alangak. Anya? Sa anak mat ngamin ang nairuam iti kakastoy alugar. Ignorante ang babae. Ipadlaw na launay ang mamirmiraot. Maawatan da ka, Romana. Isama ni dita. Iruwam mo tibagim. Gaputa ka na yun nga awisin da ka ni Manang Maria amangan itinginginahan na restaurant. Saan ka ni Manang Maria? Owan, Romana. Iruwam mo tibagim. Tapno ka na yun ton akaduam ni Alfon. Anya ti kayat mo asawan, Manang Maria? Ay iko At di kayat ko asawan. Ang mga no awisin na kantumanan ni Alfon ang mga ditoy. At least, amom ton tiyar aramidam. Oh, apay nagsinay ka, Romana. At ka di parikot? Pampanunutak lang ni Daniel, Alfon. Apay asaan tayo nga inawis. Tap na mapadasan na mati umay dito ang restaurant. Ha? Romana,
Si kalaang tinaawis mi itang aldaw. Saanan ang masapul nga umaypay ni Daniel? Anya? Saan ka di agayam tayumat ni Daniel? Rumbang ko mga inawis tayumat. Romana, di mon panunutan ni Daniel. Tadan tumanan gundaway nga agkakadwa tayo. Tinapatag ita, si katikadwa mi. Pasensya kayon, Alfon. Manang Maria. Saan ako nagbayag? Agyaman naklaangan iti panangilibreyo kanya. Anya? Agawid akon. Ang mga nururayan na kun ni nanang ko. Rabiin, Romana, ada ka pailaan dito'y salas nga agmay-maysa. Anya ka diti pampanunutem, anak ko. Nanang? Anya ka diti parikot. Saan ka kadi anaragsak iti panangilibrikan ka ni Maria, iti beauty salon? Saan, nanang? Gaputa saan mi akadwa itay ni Daniel? Anya? Dangan kami iti restaurant kat nalagip ko ni Daniel. Saan arum bang agsisina kami nga agagayom no kas a lugar ti papanan mi, nanang? Romana, Impagarup ko itay no awagan ni Alfon ni Daniel. Tap na awisan namot iti restaurant. Nga, di namot inaramid, nanang. anak ko. Diyak kayat anila ang Alfon kan manang Maria ti kadwak. Ti kayat ko, kadwami kumamot ni Daniel. Maawatan ka, anak ko. Nasingadan agayem ti pangibilbilangam ka ni Daniel. Agpadadakan ni Alfon iti pangibilbilangak, nanang. Awan ti isupsupadik kadakwada. Tila ang kayat ko amapasamak. Agkukuyog kami latta at talo. Agpada na singpot na Daniel kan Alfon, nanang. Tila ang nagdumaan da. Baknang ni Alfon. Katpada tayo mo't amarigrigat ni Daniel. Romana, Iso ama ditirik na, numapanawan mi ni Daniel. Katda kami laang kada Alfon kan manang Maria timangmangan iti restaurant, nanang. Medyo naladawa ka nagraing. Nagdalusak namin dito balay. Tas umangpot ita ni nanang agapoy di syudad. Iti anyaman nga oras. Sumangpot ni nanang. Mapana ko ni di kusina. Tagluto ak iti pagarmosaran. Mangprito aklatan iti itlog kuntoy a pagarmosaran. Isulaan mo't kada dito kusina. Nalipatak mo tin. Awan gaya mantika nga aramatak nga agprito. Kasano nga tanda ito eh. Kapilitan na rumwara ka mapan gumatang iti mantika dita tirsena. Ada nagsardo nga tricycle iti batok ti balay. Amangan nung inanang daytan. Ay, makabannog ti agbiyahe, Daniel. Nakaro ti traffic ijay syudad. Ala, agi na nanang. Siya kung timakamu kadagiti insang putyo. Ay, sige man nga ron, anak ko. Nagdudo maamakmakan ti impayawid ti kabsap ko. Wan nga ron nanang. Adan sapay naluto na si daan dito eh. Wan. Ay, uray no agsaksakit di kabsat ko. Maisapar nalatta ti agluto iti komporme. Kasta ka din nanang. Ay, iliw na lakanyak akabsat ko. Iso ang nagsakit. Di makita na kon. Nagimbag matan. Kasta ka din nanang. Wen, anak. Kat, kumusta ka mo't dito'y balay nga agmay-maysa? Nasayat mo't nanang. Madlaw ko kat nagdalos ka, anak ko. Ne, apay nga adda dita sufaday ta gitara ni tatang mo. Di nalusak nanang. Nabayag ngamin na nakasabit iti diding. Iso kataptapo ken. Kasano, kat man manumat nga usaranday ta ni tatang mo. Tama kumihikom iti trabaho na. Wan nanang. Ala, sikapay lang nga ron ti makaamo kadagiti insangpot ko, ah? Agi na naakbiit, tani, talaga na banog ka nagbiyahe. Nagadayo ngamin, ijay syudad.
Takimisa kamat gayam, Senyor Pasito. Wen, Padre Burgos. Amoy umeten ni siya. Kanayon ni siya na umay makimisa. Nasaya at dayta, Senyor Pasito. Si, Padre Burgos. Nalagaan tirik na ni siya no umay ni siya na makimisa. Ikarkararag ni siya. Nasapay la kumata kanayon ni siya na paraburan ni Apo. Pudno dayta, Senyor. Tatitaw ang managkararag, bindisyonan ti Diyos. Ipaay na dagitikid-kid daon tayo kenkwana. Si, Padre. Iso na kanayon ni siya nagkararag. Tapno agtultuloy ti parabor na ited kanyak ti Apo. O sanen nagbayag ni siya, Padre, at dapay papanan ni siya. Oh, Alfon. Saan ka matan ang matagtagari? Nagunaganday ta pa nagsinaay mo? Anya ka di manan tinakasairan tiriknam. Awan, Manang Maria. Anya nga awan. Madlaw iti rupam nga agparparikot ka. Mabalin ka di nga ibagam kanya, barang matulungan ka. O, nagsinaay ka manan. Alfon, ibagam kanya tapno malaganan tiriknam. Manang Maria. Okay, kasla mabasa ko no anya ti pagparparikotam. May papan ka di daytoy kini Romana? Wan, Manang. Kunakon kat nga iso ti pagparparikotam. O ala, ibagaman kanya tapag saritaan ta ti may papan kini Romana. Apay akas to'y matandirik na, Manang Maria. Ha? Apay ang masairak. No sang kadakamat na ni Daniel. Anya? Saan ka na makapangan ni Romana? Naawan ni Daniel. Kitadak lang nga ro na kayem na. May salati kayat asawan dayta, Alfon. Anya, Manang. Kay kayat ni Romana ni Daniel agayam. Ngem, itisika. Anya. Dayta tinapaliw ko, ading ko. Talaga akay kayat ni Romana ni Daniel. Agasam, tada kamatan anasingad agayam na. Ngam sa pulan na pailaang ni Daniel. Manang Maria. Agridam ka, Alfon. Aggagayam kayo ngagpaiso. Ngam amangan no padpadaksen na kalaang ni Daniel. Anya ti kahit mo asawan, Manang Maria. Dadadaalan na ka ni Daniel. Tapno isola ang tipatyan ni Romana. Anya. Patyanak, Alfon. Kabsat ka. Iso arumbang laang nga isakit ka. Manang. Awan kat iti utang ana imbag anakam day siya arumana. Inlibrek lang arudan iti nginginaan a beauty salon. Sabali pa'y laat tao ti sapulan na. Ngam sa bagay, maawataklat na. Tamarigrigat kat nga rod. Sabali ti ugali ti kaskan kuana nga agraraman. Talaga ajak maawatan tirik na. Rumbang nga taagurag ni Daniel agayem ko. Agpaiso nga ta dadadaulan na ni Romana. Tapno iso lang ti pagtalkan kan patsin ni Romana. Apay akas di ti pan nakilangan kanyak ni Romana. Kasla masinsinit ni siya ti kadwana. Sa anak ka diyan napatid kang kuwana. Tamas patpadyan na ni Daniel. Kanayo napakain ni Romana. Tunggal na dahil jayak kang kuwana doon. Masahir pa itirik na. Itiin kitikik ni Romana anagan mi atalo iti po unti kayo. Rumbang kumatinagan po din mo na. Saan ka tatinagan ni Daniel? Mailim po ka na.
Apa akas kimutan tarik na. Rumbang nga taagurahan to gayin ko ang idan niya. Taiso ti kanayo nga sapsapulan ni Romana. Senyorita Maria! Simmang puta ko na naggapo ije probinsya may. Oh, kumusta ka, Nosang? Nabayag mo ti panagbakasyon mo, Wen, senyorita. Mailiwak ngamin kan ni nanang ko. Iso ang nagbakasyon na. Wan, amo kunday ta. Taiso mo ti impakadam idi kanyak. Nasayang at si Mang Putkan. Tani, sapsapulan na ka ni Papa. Ha? Apay asap-sapulan nak ni Senyor Pasitaw, senyorita. Kailiw na kano ti panagilot mo. Iso asap-sapulan na kaidi na minsan nga aldaw. Sana balay, tasimang puta ko, senyorita. Mabalin kon nga iluten ni Senyor Pasitaw. Ngamawan pa'y ni Papa, Osang. At dalabiit na panan na. Ay, kasta ka di, senyorita. Kunak no adda ni senyor. Tauray no nabannogak. Ilutaklat ta kumati na sakit abagina. Oraya mon, Osang. Sigurado nga agpailot dayjay. Numaamuan na ang nagsublikan dito'y mansyon. Daniel, apay aya nga itay mo pa'y laakur-kurang-rangan day ta gitara. Awan nanang. Ay, awan tinagdumaan nyo kan ni Mauro. Agpada kayo ang nausam iti gitara. Malagit po ngamin ni tatang. No makikita kan may igamak da ito yung gitara, nanang. Daniel, Manipod makumikom iti trabaho ni tatang. Insabit na matanda ito yung gitara iti diding. isumot lagayam nga imbabam. Kan dinalusam day ta gitara. Tamalaglagip mo manan ti amam. Wan nanang. Manipod mo tin insabit ni tatang ti gitara. Sa anak mo tin na naggitara kan nagkanta. Nagsublila ti usam ko nga gitara kan nagkanta. Idi pinilit nak ni Alfon. Ay, kat mayat nga rod ano ag gitara kan agkanta ka manen anak ko. Ay, nabayag mo't ajak nangag ti panagkantam. Huh? Ne, adda ag tuk-tuk-tuk, Daniel. Ay nanang, siya kundi mangilukat. Asin... Ha? Asino ti dimteng iti pagtalngan da Daniel. Gagayem di liwaya na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Kampana! Agiyaman kami iti ikay panantara.